Mwaka umwe kuma mutino wa muiyuro wahofanirio aikari mwena wa Mai Mahiu konteini ya Naikuru na gucungereria ikuũ itanyihĩirie 60 family iria ciathamirwo mĩciĩ. Mwaka umwe kuma mutino wa muiyuro wahofanirie aikari mwena wa Mai Mahiu konteini ya Naikuru na gucungereria ikuũ itanyihĩirie 60 family iria ciathamirwo mĩciĩ yao no kĩgirĩko. Sisi tutarudi aje siku yenye tutarudi tukue wakaaji wa hapa tukiwa watulivu. Matareirio na thenge wa thirikari kweranira ati nimegwetherwo wĩikaro niguo mahote kwĩyaka werũ. Undu uyu tigitwo uri okiraniro amuhatire maundu macenjetie. Shamba yenye tunakuja kulima imejaa mawe, mchanga ilienda. Unapata hata wenye wanajenga huku mchanga tu wenye wanatumia tu ni ile yenye ilikuja na maji. So kuna mahali wanaenda kuleta mchanga. Ama wajue kama watatuletea juu wengine ni mawe tu, hakuna mchanga yeyote. Rachel Wanjikumwe wa aria mahutirio ni mutino ucio atariirie ati migunda yao kuria kwari na tĩri mũnoru ni wakuirwo ni mai na ũguo gũtirĩ ũteithio ona ũmwe ĩngĩhama ihinda-inĩ rĩrĩ. Ombi letu kwa maafisa wa agriculture kuja kupimiwa hii mchanga tuangalie kama inahitaji nini tena ili tuweza kupanda. Wanjiku hamwe noguo ahoete thirikari gukinyaniria kiraniro kiayo akiuga namba nene ya aria mahutirio makoretwo makinyamarika o metereire thirikari. Nisaidiwe na mbegu za kupanda like kitunguu, cabbages na zingine ambavyo zinaweza kuwa huku za miezi 3. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Naseku wa Kahũngũ.